Taata ntukusiima w'embabazi zaawe, weebale ab'obulungi bwawe, weebale ab'engonzi zaawe, weebale Mukama ab'okutweka Yesu Kristo kwija kutufeera. Tukusiima ab'okutujuna, tukusiima ab'okuganyira ebyokusiisa byaitu, tukusiima ab'okuba katwoja n'esagama yawe, watufoora abaana baawe, kandi Mukama ebinhizo byawe mbomezi bwaitu bingi. Tukusiima ab'ebyo byohikiriize, tukusiima ab'ekigambo kyawe kihikiriire mbomezi bwaitu. Bayibuli negamba ngumunyete nanye ndabahura kandi bagambire ebintu ebimutamanyire. Taata ekiro kyatwizire kweta ibara lyawe, musaba otuhure kandi otumanyise ebintu ebitutamanyire, ebinihize byo mu kigambo kyawe ebitutamanyire. Mukama bitumanyise kandi bisobole kuhikira mbomezi bwaitu mu ibara lya Yesu. Tusukura amanano ag'ekigambo kyawe, tusukura ensita ezo mu kigambo kyawe. Mukama twesukuri owenka, tukurole kandi tukumanye nk'uko oli ruhanga omwesigwa, nk'uko oli muhangi w'iguru n'ensi. Twesukura mbomezi bwaitu ayi Taata, tusobole okumanya, tusobole okumanya ensita ez'abaana bawo bamanya Mukama wange omumezi. Nsaba okuganja kwawe, otuha okuganja kwawe okwohaba abakwesiga Mukama wange omumezi. Ntwetaaga kumanya ensita zaawe, ntwetaaga kumanya endugiro y'amaani gawe. Tusobole okurubatira maani, tusobole okurubatira musana, tusobole okurubatira mutaara. Tumanye eby'ekigambo kyawe kikugamba Mukama. Twetegereze ensita ez'abantu bamanyira abaira, twetegereze ensita ez'ekigambo kyawe, twetegereze ensita ezaawe Mukama, ez'abantu nka Ibrahimu bayetegerize, basobora okurubatira mu kwikiriza. Ibrahimu akasobora kurubatira mu kwikiriza habw'okuba akamanyiwe Mukama w'abakama, okamwesukura ab'okwikiriza. Taata omwibala lya Yesu ekiro kyati twizire okukweta Mukama wange okwikiriza kwaitu. Ntusaba okuhamye habw'okuba Bayibuli negamba kuraba mu kwikiriza Ibrahimu okamuha obuhikirire. Mukama naitwe tukusaba ekiro kyati okuraba mu kwikiriza otuha obuhikirire. Mukama ntwetaaga kumanya, tusobole okworobera nk'oku Ibrahimu yakworobire Mukama wange, okamugambira agenda ahonga omwana we atatezeemu Mukama. Bayibuli negamba ngo akaimuka mu rucaca yatwara omwana we Taata. Mukama w'abakama obwamugambira aruge mu nsi yaise agende mu nsi eyatamanyire eyoramwoleka, akaimukiraho yogenda. Mukama w'abakama tukongera okumanya nuko tukworobere nka Ibrahimu nk'oku yakworobire. Twegese Mukama wange ebitutamanyire. Ntukwete ekiro kyati Mukama, twegese ebitutamanyire, twoleke ebitutamanyire, twoleke Mukama wange ensita ez'ekigambo kyawe. Mwoyo arukwera Mukama, ntukwetaaga ekiro kyati. Niwe osobora kutusukura ebya Mukama, niwe osobora kutusukura ebya Ruhanga. Mwoyo arukwera ntukwetaaga ekiro kyati, niwe osobora kutusukura Taata. Mwoyo arukwera ekiro kyati ntukwetaaga otusukure Taata habw'okuba Bayibuli egambire ngubusa asobora kumanya ebiri mu musaija kwihaho omwoyo gw'omusaija ogwo. Busa asobora kumanya ebiri munda y'omuntu kwihaho omwoyo anyakuli mu muntu ogwo. Mwoyo arukwera owisitwe, mwoyo arukwera wa Taata. Tusukure Taata, tusukure Yesu, tusukure ensita z'ekigambo kya Ruhanga, tusukure ensita ez'obukama bwa Ruhanga. Tusobole okurubatira mu businguzi, tusobole okurubatira mu maani, tusobole okurubatira mu kusukururwa, tusobole okurubatira mu kumanya. Tujwahire kurubatira mu butamanya, tujwahire kurubatira mu butamanya, tujwahire kurubatira mu kirima. Leka okumanya kw'ekigambo kwije, leka etare y'ekigambo ije etuha okumanya, etuha okwetegereza, etuha okusukururwa, etuha obusinguzi mu ibara lya Yesu. Tukusiima Mukama wange omumezi, tukusiima ab'embabazi zaawe ekiro kyati. Otwaire obusinguzi Mukama wange habw'okuba tukwesere Mukama, habw'okuba twesere ibara lyawe kandi n'otusukura ebyo ebitutamanyire mu ibara lya Yesu, n'otusukura ebintu eby'amaani ebitutamanyire. Weebale Mukama w'abakama, weebale ab'amaani gawe gakulema omulitwe, weebale ab'okutwebembera, weebale Mukama ab'okutwembabazi okukworobera, weebale mwoyo arukwera habw'okutusukura ensita z'ekigambo. Obuturasoma ekigambo Mukama, amaiso gaitu gaijwire etaara. Obuturasoma ekigambo kyawe Taata, amaiso gaitu gaijwize etaara. Ntujja kurora okusukururwa okushaka okuratutwara mu idare rishaka ery'okwikiriza mu ibara lya Yesu. Weebale ab'obusinguzi obuli omulito Mukama,
webale abokuba tuli b'amaani mukama ntukusiima habwokuba otufaire bagezi kukira abanyazigwa baitu mukama ntukusiima habwokuba otuhaire okwetegereza n'okumanya kukira abegesa baitu mukama ntukusiima habwokuba otwijiza amagezi gawe bayibuli negamba mukutiniiwe amagezi niho gatandikira mukama ntukutiina tukakwikiriza kandi tuli baana bawe amagezi tugaine ekiro kyati ntulubatira mu magezi ekiro kyati ntuhanurira mu magezi ekiro kyati ntugamba ebyamagezi ekiro kyati ntutekereza ebyamagezi ekiro kyati mukama wangu omumezi otwimukiza idara erishaka mukama bayibuli negamba ng'otwiha mucucu kandi otwikaliza n'ababiito abo mu bikaro byaitu mukama ntukusiima habwokuba n'otwikaliza n'ababiito abo mu mahanga gaitu haleluya webale taata ab'obusinguzi obw'otuhaire ntusaba ntusiima kuraba mwibali ya Yesu Kristo mukama waitu amina.